Ingino manatiliya ke kayo. Para sa aking maya pabalita, agpangkang San Marcos. King panahon na ita, inaus na lang Jesus ding dakalataw at nga nakarela. Iko ngan makiramdam ko kanako at tingiran yu. Aliwaing lulob king asbuk ning tao ing makarinat kaya. Nunay tang lulwal king asbuk na. Ing ating pakiramdam, sukat yang makiramdam. Inyang likwanan na laring kekaldan, may laos siya king bale at kitnandering alagad na tungkol king talimhaga. Nga ng Jesus karela, yun naman wari intindihan, wari balo, king aliwaing lulob king tao, ing makarinat kaya. Iti at ataglos king kayang puso, nune king kayang atyan, at kaibat lumwal mo naman kaya. Kaniting sinabi ng Jesus, pepakilala na king sablang pamangan, malyari nga pangan. At nga na pang tinuglong, ing lulwal king asbuk ning tao, yang makarinat kaya. Uling ketang manibat king puso na, karin magmula, ing marinat ang kaisipan, at yang mitutulak kaya, bandapat karing bagay marok. Kalupaning pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman, at pamanyapat karing bagay matulid, ing pamamirayit, ing alang kanayunan, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamulangan. Iting sablang bagay, akarokan, manibatan king puso ning tao, at iya ing makarinat kaya. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Purihan kita, O Kristo. Ing ketang manibatan king puso na, karin magmula ing marinat, akaisipan, amitutulak kaya king pamanyapat king sablang bagay marok. Kilagyan ng Pampo ni Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong kasebyan karing matenakan king filosofiya, king amanong Latin nga na ex abundancia cordis os loquitur. Ibat king taba ning puso, lulwal yang mga mano, ing asbuk ning tao. So, buri na po sabihan, alang bagay lulwal king asbuk ning tao, ayemi babait pa mo, king kalamnanan ning kayang puso. Uy, among makanano po potang may pakirot ka mo, nga na. Anti mo, lulwal laki ng asbuk mo. Pagyan, deta nga ako, mo naman sabihan ng digpaning mayap, nung eme talagang balo, namburi na sabihan ng digpaning mayap. May malyaring gawan excuse, ing may bigla ka mo, uling nung tandanan tamo yung tao, bayo ya magsalita, mimisip ya,
makiramdam ya. Anya, nanumaning lumuwal king asbuk na nga na, at nanumaning lumuwal king kaisipan na, nanumaning daptan daring gamat na, deti pawalangan dikta na ning kaburyana, ampo ning sapat ng pamisip na. May malyaring isang kanan, o ba't po kayo, ba't po kaya'y kumari ko kapanagkas na? O kasi nga na, may nganyang saligubang nga mabiye nga ra. O ba't po ya po nga mil kasigla ng magsalita? O kasi po pengaglire keng kambing akakatatan nga ra. Ali, muasang kan ing nanumang daraptanan ng tao, ketang bagay manibatan kilwal ng kayang sarili. Anya po rin Hudyo, makatulala, sasabihan na, ing pamangan, istong mengang kang marinat nga na, marinat mo naman ing kekang ugali. Po tutoy ta, kaya ning sinabi na ning Ginoo. Although sasabihan na isturing mamangang kambabi, muri nang sabihan manugali kambabi. Alis, mapamangang kang babi, matas ka presyon. Pero yung kekang ugali, alakit ang kekang kakanan, alakit ang kekang kasanayan tatalnan, alakit ang kekang susulod. Noon nga na ning Ginong Jesus, ing panibatanan ning sabla, mayap o marok, at suketang kayong-yunganing kekang puso, amponing kekang kapilubluban. Anya po, keng kamatutwanan, potang bisata mong maging banal, ampong burita mong mipakayap tamo, naning mong muna tamong gagawan. Susuryan yung kay katang puso't kapilubluban, sa sani talaring kay katamong kaladwa, bang miyong-yung la, ketang bagay ning banwa, king bagay makadiyos. Uling istunging puso mo, ampoy kaladwa mo, yang besese king mayap, bisa kate kabisa, manugali kang mayap. At kalupa na naman yung sasabihan ng Ebanghelyo, isto naman yung puso mo at pamisip mo, meseseya king kamulangan, meseseya king matsura, yung me king karapat dapat, ampong king manawang, nakamagtaka, nung bakit yung lulwal king ugali mo, ugaling matsura, ugaling marawak. Kay kayo pong patron kene, San Guillermo, king ermitanyo, anyang minuna, at nagkatsura ugali, matsura ya po ugali. King kayang-kayanakan, balamo isa na Agustin. Malaswaya. Mahilig ya king pamaninom, king pamaglasing. Mahilig ya king pamagbabayi. Mahilig ya king sugal. Hanggang matsurang dapat. Bakit? Ulig meging kayong-yunganan ng puso na, karin niya makatali, king matsurang panugali. Pero, inyang ausandang mika conversion niya. Naning conversion na buri ng sabihan. Inyang yung puso na, itigid na neking bagya ding makadiyos. At aintindihan na, masantingin kayang meging pamibiye-biye. Uling ing luluwal king sarili na pawangan matsura, penamdamana ing masakit ng kabilyan. Naning gewa na nga na, Ginoo, ibayo ye po yung puso ko. At yung ginupeki bata na yung meto nga pamipatilip nga na, nung buri mong mibayo ye kay kang puso, ibuklat me kanako. At kapnuan keking kayapan. At uling biglat ng anak Guillermo, ing kayang puso, kinapnuya king kayapanan ng Diyos. Mika conversion niya. Iba't kitang pusong makayong king makayatong pamibiye-biye, miyong lang yan karing bagay ng Diyos. Karetang bagay, amagdala kaya, king mayap
apami biya-biya. Dapat na ite, munang-muna, kapamilata na po ning pamanalangin. At po meto ka santo yung sinabi, ing pamanalangin, yapin itang para kapme, ampong papakapkapme king Diyos ing kekang puso. It's a very beautiful explanation of prayer. This saint, he said, prayer is when you allow God to capture your heart, when you allow God to touch your heart. And seemingly also, together with that, if you allow your heart to be touched by God, you will never allow your heart to be touched by immodesty and by sin. Prayer is when we put our heart before God. Prayer is not only when we recite the Our Father or when we recite the Hail Mary, but first and foremost, in prayer is a form of an attitude. It is a strong determination to let God take over your heart. Kaya pong simple ng panalangin San Guillermo nga na, lawin niya po yung puso ko, lawin niya po yung pakiramdam ko yan eh, magnasa ko king matsura, magnasa ko king manawang, pagnasan ko ngan, ing karapat dapat makasira, mungkin ka na akong biyeno, king biyada rin aliwa. Lord nga na, I want you to take over my heart. Yung po papabustan niya ng miyong kumpasibayo noon give me a heart that will turn around, a heart that will surrender itself to you. Balo yun po, nung mo gawa niya things will be lost for us. Unless we really know how to pray and surrender our hearts to God and allow Him to work in us, our life will never improve. Nagkaisipan tamo bala mo, we are so successful and yet we are so empty at yung pangkulang. I'm sure because maybe we have not really surrendered our hearts to God. In that same manner, prayer of Saint William or San Guillermo. Anya po siguro dakal lang mamulang nga tao. Uling agyan pang mayawos ng Katoliko, Kristiyano, agyan pa ning kay sabihan dako siyang tateng kabanalan. But if our hearts are not really surrendered to God, we will always be proud and haughty. Ako po 37 years na akong pari. May kapag-obra ka rin parokya. I know some of you here. Nalawin mo nung kay kem parokya Stung din kay kapag-obra kem parokya. Den PPC mo, ring lektor mo, ring servers mo, o den koro mo, ang poreng kay kong social media, rin Nung eko manalangin, Diyo magulo kayo kayong parokya. Bakit? Kanya-kanya kayo. Nung nampuringan ng metong, na kayo iwan ng metong, nung nanay nga desire ng metong, ampong at yun kapag maragulan. Yan ang kaya, pag may kulpata na dugdugan tala resaluta mo, masasabi kayong kamadero ka, ikay magibandi kayo ng santong ini, ikay magibandi kang San Guillermo, kay Santo Rosario, kay Sagradong Puso, de-decorate may gana-gana. Pero dito nung bagay, patangkay nga mo, ang takotang, lako ko niya binman. Why? Simply because there's no prayer. The heart, makayong-yung yung kinaliwang bagay, but never surrendering to the goodness of God. That's why people cannot be humble. Yamong, magmisayal doldo,
Kaya po tangkay, may tiyempo ka kayong meto nga pari. Makasutaan na everything. Pero ang ating bigkamali kayo ng mga bulyo kayo. Kulang na mo nung yan ako pa, no charity anymore comes out of the heart. Siguro bakit? Muling yan pari mong, kung sasabihan niya, kung email niya, susumbong kayo. Agyan pampari ka, nung ikay kang puso, aliwayang sasakot pang aliwayang Diyos, ala kang pusong makarungot ka nga pong Ginoo in your prayer life, then kaugali kang masanting. Pope Benedict XVI po, if we can only learn to pray in the humblest way, the way the saints did, when we surrender our hearts to God and allow God to help us see like He sees things, we can really become patient. We can really become obedient. We can really become humble workers. But for as long as we do not kneel down in prayer, nothing will happen to us. You may seem to be successful, you may seem to be doing beautiful things, but only externally. But rather, your heart seeks other things. Hindi po sasabihan ko ngayon, we are not stranger to these events. Kayong taong pisamban, balo yun O dem pa kayang laiko. Nung mo po talagang mabisang manalangin taimtim, didinan tayang oras ing pamanalangin harapanan ng Diyos. We will not move a step forward in our life. And when I say prayer, mo po ang oras sa misa ka pong buri mo. Prayer is a constant awareness of that. At ating kang schedule. Itang okay na po pong Domingo simbang pong manalangin from the rest of the days, from Monday to Saturday, naning atupagan mo that you really do not really face God. Isang Guillermo, it became a habit for him. And not only a habit, it became his life. Niya pumayaw siyang ermitanyo kasi leko ng sarili na karetang bagay balo ng makagulong king kayang biye, pong makalili. And he went after the pure life that is with God. Likwaning biye ng marangya, likwaning kapanintunan, likwaning baleno, tinuknang yung anting ermitanyo. And we understand the word ermitanyo. Agyang lupa yung magdili-dili, pero sabi na, ing Diyos, yan naman yung kanakong kayabe. Now, we may not live the life of a hermit. Yak po ako manyaring maging ermitanyo. Huling diabetic ko, kailangan kong ating kayabe. Kayo muna man ating kong pamilya, you cannot simply live your families. But we can live the spirit of Saint William o San Guillermo. Nano itang iyong talangan din puso tamo, karing bagyang importante mo king biye, lalo na rin ang bagyang makadiyos. At kalupan ni sasabihan ng Ebanghelyo, if we fill and allow God to fill our hearts, then what will come out of our lives, what will come out of our mouth, what we will be doing and planning will be things of God. Mayap, manayon, masanting, makasaw. Alam kaperwisyon karengaliwa. Sana po kaniting kakatamong pamanyambangin ng kabingyan bilang parangal kang San Guillermo at wantami ita na.
Let us tell God, Lord, fill our hearts. Let us exercise surrendering ourselves. Ginoo, impuso ko, kay kayuya ko po. Ala ko pong buring, aliwang makasira. Saupan niyo ko po, king kay kongrasya. Amen. Kilagyo ng ipampo ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Talakad ta po. Kaluguran kong kapatad, itipon tamo ban magmasusi king misteryo ng kayakatang kaligtasan kang Hesu Kristo. Aduan tamo king Dios sa ipata mo, king ibuklat ni para king mabilog ayato, iting sibol ning biye ampong kanwanan. Ngayong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang mitagulaling karing sarili ra king Diyos, bangso pa na lang maging tapat karing karelang pangako, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan karing bansa, banging Diyos, ilako na king yato ing bayulensya, at busta nakatamong sumuyo kaya king kalayan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing matuang magdusa, pauli ning pangainipan, king biye ampong sakit, bang mantinyang nila kapamilataning pamaglingap ni, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katamungan makatipon keti, bangin Diyos, turuan na nakatamong gumamit masalese, karing mangayap abage binye na kay katamu, bang lalo da katamong alapit kaya, at karingalang hanggang kanwanan, akayang pangako, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapagnasanan ning balang metong kay katamang ini kay tiking pisamban, kantabe ka rin kapagnasan ding aliwata pang kapatid, amamantabe kay katamo, kaniting misa, karing kay karelang pibale-bale, nanuman ing kay katamong pamangailangan at kayadwanan, ing Ginong Diyos sana, yang kay katamong maging tula at kapasnawan. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Hoy pakiramdaman mo ring panalangin ing kay kang balayan, pagkalam mo kay kami ing paisip mong adwan mi kay ka king kasal pantayanan, iti adwan mi ngan kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Lakot ta po.
talakad tapo. Tanggapan sa ano ning Ginoo, itindawon ka ring gamat mo, kaya kapuri ang pangikaligaya ning lagyuna, kaya ka sa plalatam at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy, pang mapamakalulu, king pamaygulot na king agyag na ning yato. Mirian mong pigkalog king Juan na San Guillermo, ing mibayo ya pangataw at miwangis lubos keka. Malugod mo sang ipaintulo, ing mibayo kami naman king grasya mo. Bami ang matampang idaon iting sakripisyong makapanaplak keka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatiliya kayo. Iyat tayo ring pusuyo. Asalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli, sukat at makakabusing pasalamatan daka. Ing sablang pinandid at duman ka rin, o Ginoo manalay pa, mayupayang tutuwa talang hanggang Diyos. Uling mipaligayan ka karing banal makapadurot keka, at king pamangoro na karing karelang merito. Kukuranan mula mo rin ding kalam at tinggap dalaman keka. King biyerang delanan, ang panganan mo kaming masampataya limbawa, at upayang mibilang kami karela, at kasaupan king karelang pamamilatan. Anting mililungan king biga, kareting e mabilang-bilang at alapa tutumo. Miyadanan king matibe kapanaligan, king asad-sad miyang taluntunan kambening kapibabatan, ing dala na tildo mo ke kami, at tanggap kalupara king ekukupa sa korona ning ligaya, king kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Ami bubuking kayang daya, ba na kaming arinan kayo pa yan, milog king alang kayarian mo. King kapamilatan na naman Kristo, ding anghel migagalgal lang sasamba king kekang kamalan, at ding sablang espiritong bibilang karing koro ning banwa, misasan meto lang daralit kapurian keka, pagparalang pumi, bustan mo sang milaw king siwala mi king karela, ngening king kapakunggaban, ngamingan ngening kakanta.
banalmingin pa, karapat dapat nakampuryan ning meto yato, uling king kapamilataning ke kanganak ki Hesu Kristong ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, tininan mong biyat kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus king ke kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing metong at dalise daon biyampang ya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa pagparalampo mi, ing pabanalan mula king Espiritu mo, detingayin, adaralami at darawon keka, ban maging katawan at daya no, ning kekang anak, i Hesu Kristong ginumi. Amin utos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya. Kinuaneng tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasone, at binyene karing kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni ngapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene yung kalis karing kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minungko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo, at para karing sabla, banketa, mipatawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayan. Ipa gaganakan ming kamatayan ng kaya na kami ngabos kay kami. Yung kayang maligayang pamanyabling mebye ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi, yung panyatang ng pasibayo. Inyadarawon miya keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan mi ngayain ng kekang Santa Iglesia, at lawan ming mi dawon king sarili na. Paulin ng kamatayan na ikwa na kaming sinutke ka. Pagkalam ki kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaysa ng metong ayalang hanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang Santo. Muna, kambiyan ng Maria, kapilan mang Birhen ay induning Diyos. Kambiyan rin mong apostol at maligayang martir. Kambiyan ng San Guillermo, ingkay kaming patulunan, at ding sablang santo. Pauli na ning pamamilatanda,
manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat king harapan mo. Iba, iti sana ngayon ning pangasut mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasik nangan me kasal pantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbe keti king yato. Kambianing kekang talasuyo ipapa Francisco, ing kekang talasuyong obispo, kekaming obispo i Florentino, ting sablang obispo at pari, ating mabilog a balayan ay natbos ning kekang anak. Ipa, pakiramdaman mong mipnong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kekang ene. Lunusan mulat mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Kanakan mula naman ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang ke kami matula at may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang kapupusan, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na ipagkalog mo king yato ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ginutamong Hesu Kristo, tiro nakatamong maus king Dios, anting kay katamong impa, inyangeni abe-abe nga tamong manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugot mong pagkalob ing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopanin king kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan,
at miligtas king nanumang kaligaligan. Kabang paninayan, may kambening matibe kapanaligan, ing pamagbalik ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian nating kayo pa yan, nating ligaya, manggamang kingalanangga. O ginuming Hesu Kristo, nga mong sinabi, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Manilawan mo yung kasalpantayanan na ning kay kang iglesia. At pamayapan mo yung bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili asang parati kay kayuhan. At keka ang timurin. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Siklod dapat. Nyoing kordero ng Dios, nyoing milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan ngening tanggap kaya kaniting banal a pamakinabang. Ginoy, matampang tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo at kumayap na ako. Kumayap na.
Manalangin tamo. Mayupayang tutuwa talang hanggang Diyos. Pagkala mo sa akin kaming miyadda ng sikanan, kaniting banala sakramento. Ing mabiyasa king magdulap ke kamigit king sabla, king kapamilatan ingon na San Guillermo, layon misa nga patutuan king biyeming bayong biye, apig kalog mo ke kami. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino manatiliya ke kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Umetamongan king kapayapan. Salamat king Diyos.